بيتي أورما هنگ فيتي ست طلعتو هنگ بيتي تيمي أولتو ما دامي برتو أكاسي جعود التاني بيجي تلالتي قدرت تنات لقاء جعود التشون نهفتيه سوشيال ميديا روان فج عفتي مرت ما أعرف لفوا جرتان عمري انتي سنديمو جرت وبلاين كيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في وردفتوتا كلني توب أكم جرتان نقالي وان إلمان ورمو جرتو بك جرتان سلام تانتين حوجة جاي سنبرا جيسو أرانتنا أكم دفتي على أكم دفتي أي سبب دجتني اللي كومنتي جلتي أكنا جافتني بربادا يوتيوب الرهدو دبمني هدو قالوا إني دفني جرا نمك علي في خبجة ما تقو إسني كبدا يوتيوب خيرا ويل كام إسني جنجرا نما خنا جا أكتر سمتنا هركدوا تكي خبجة ما في جالة ما خير بقى نجا نفتن جتاني هاي في يوتيوب خيرا إفنو برسيسو الراسي خلينا نجرا ويل كام خبجمتوني دعوتوني كينيا ولو ما قلتو كيستو كقول ليدا أكم ناجرتن فيادا إسين هون دم تمتتين إسين بيق إسين بيقا إسينو أكم ناجرتن نجيا فيانا كبدني بقى والجرّين إسين جاوا يارا بقى والجرّين وليس أركوف جرّا وليس جرّين جرّا سنيفو أكانا جا أرانتنا وني سنيلوفنف sagantaa bareedaa sagantaa ajaa'ibaa waan barnoota nurraa baratan waan takka takka isin gaggaafachuuf isinii ibsuuf isinii wal baruuf dhufne akkasii miti saniifuu ummata keenya warreen biyya ormaa hundi jirtan dhaamsa bareedaa tokko isinii qabanne ibsaarraa waa barachuuf inni immoo waan dhaamsa nuuf qabu ummata kanaaf dhaamsa akkam qabaa warra biyya ormaa jiruuf maal nuu qaba jechuudhaaf dhufne saniifuu gaa ana takaastu isa immoo qaxumuruun isiniin jaa arraantana maaliin isinii qabadhee dhufe mee warra biyya arabaa jiru shamarran keenya shamarran qofaa miti warra dhiiraalleen warra biyya arabaa jiru biyya ormaa jechuu walii galatti biyyarraa baqatee ala jiru hundaanuu wanni jennuun waan takka takka gorsa akka nuu kan ituun barbaadu gorsisan maali wanni jedhamu amma ijoolleen teenya warri biyya biroo jiru maal naan jaan biyya keessa akkamii jiraachuu jirta biyya arabaarraa eega galtee akkamii jiraachuu jirta galuu barbaannaa dalagaa barbaannaa akkamii gallaa haala akkamii gallaa meenu gorsii dhaamsa feenaa naan jaan dhaamsa kan hin qabu hedduu gorseetiin jira himeefiitillee hin jira arraleen hin himaaf garuu ati hanqa takkaarra akka isaaniif qoodduun barbaada. قالتهم كله إلبينا ما يروه من ده هجوني في لفرتي ومامو بك رزق إنساني جرتجي بك ربي رزق إنسان أجته حتى بيفسنا أجته قرو نمني بيومان تول نمني نمفيتين تول نمني بيورما لكني بيتنجا نمني بيورما جرو بيفيتن جرادا بيتي أورما هنگ فيتي ست تولا أولتو هنگ بيتي تيمي أولتو بيتي أورما سو جدا كابتو جواب دوتني نياتا قروب شويتو لبو دان ندورسيتا الرئيس واني أركت بيتيتي تاموت كشون تكا سوق الدكت يو خواش أبوك أبدي نمي أويت جرون بيفيتي في بيور ماكس خيستو نمني بيور ما جرو خيستو أبليين خينيا قشمرني يرو أدانين أرك متدوري غاري خافته إساني الراهرارو إساني الرابو أتشتاني تأسيت الرابويا أتشتاني بك أدى الرابويا ونتون waan garaana ma nyaataati duraan dursee jechuudha wanta naammoo namni biyya keessa jiru likkitti isaan hubachuu dhabuurra yookaan isaanummaanuu karoora deemaniif irraanfachuu dhabuurra karaa roga adda addaatiin ilaalama akka ogeessaatti jechuudha namni hogguu biyyaa bahee gizee hundaa'u kaayoo itti biyyaa baheef san irraanfachuu dhabuudha maaliif biyyaa baate biyyaa bahummaa isin barbaachise rakkattanii jireenya firraa jijjiiruu achi baate eega firraa jijjiiruu achi baate booda kutannoo takkaatu xiqqoo وانا تهيجر الرام فتمي يوها لافته جرا ثبت قتنودا بك سن رتجرو ججيرم قداني برباچس يوها اكم جنوتاتي كاروري تبيابات نفسن في ورا خيسني في اللي دبر صوفي هجو الرهدو هجو قري مالكني انسان اتشي ست ارغان كونس نيات داما عمر انساني تسنيات دامت ساعات شمرن الرهينا سو جرا ديفا ما وجين جچول الرهدو سانتو ميدما سانتو غرانا نيات جي واني نياتو جچ انيس ورم شمرن تيفين يرو يدو دابد مالف جنا شمرن الايچون دبرتي يچون فون بلچول دوغا بك بك ايسين بك دابتو في بك ايسي لالتو بك ايسين ديمتو بوتون ينرفتشسا اك دبرتو ما قياتي مالف بو ابي هدو خيسوان دبري جروف جچ دبرتي غزه جامتو دبرتو مانو بك نرفتشستيا دبرتين هذا دبرتين أبليتي دبرتين المودا دبرتين بونا دبرتين فاين الدنيا دبرتين ماله
ona jiraachuu hin dandeessu. Kanaafuu hogguu biyyaa bahan karoorri itti biyyaa bahan san takkitti karoora hogguun jeenaniifatina. Namni waan biyyaa bahuuf qabu kaayyoo itti biyyaa bahuuf qabu kaayyoo biyyaa baataniif sadiin irraanfatina. Eega achi geessan booda ammaas qabeenya keessan kana akkamitti hojiirra oolchitanii irra hedduu namoonni biyya ormaa jiru seera biyya ormaa jedhamee jira. Seerri kun ammoo ispeeshaalii biyyoota faranjii keessatti hin beekamu, biyya arabaa keessatti beekama. Yoon dogongoree na sarreessitu. Maaliif jireenyi wal jiraachisan kun dubartii dhiira jiraachisa. Biyya arabaatti. Okkee wal jiraachisaa maaliif waliif hirrifanne duuba eega wal jiraachisuun fedhan kaayoo maal irratti wal jiraachisuudhaaf wal mari'attan. Even wanni tun sheekotiin fatwaa hedduu irra kannitee jirti an akka ogeessa ammayyaawaa tokkotti wanni niin dhaamuuf hogguuniif waliin dhuftan maaliif waliin dhuftan. Inni maal sarraa barbaada ati maal sarraa barbaada. Naamusaan walitti dhuftammoo naamusa ala walitti dhuftan. Wanni ganama karoorri sii bade galgalli siin bareedu gizee hundaa'u. Kanaafuu bakka tana dhaabbadhaa if laala. If dhageeffadhaa. Yoo karaa rabbii irraa isin baastu taates dhaabbadhaa. Amma irraa eegalaa dhaabbadhaatiif yaadadhaa. Biitii teessan isin barbaadde, warri keessan isin barbaada, kan isin fuudhu isin barbaada, jiruun teessan isin barbaada. Wannummaan isin hin barbaadne hin jirtu. Kanaafuu jireenya gamaa gamanaa isin barbaadu keessatti namni shoora guddaa taphatu isinii fi isin qofa. Anumaa fi ana qofa. Sumaa fi si qofa. Bakki namaan galle bakka tana. Namni hogguunii fi rakkate yaa saba kiyya jee as ba'a. Atuu bin saba deemu dura. Sabatti as baatee sabatti booyuu sabaan boonuu dura mee ifiin booni. Xiqqoo teetiin booni. Odoo dachiin nagaa odoo oloo qaqqabachuun sin mudanne dhaabbadhuu if laali. Yoo rakkoon takka na mudatte biyya ormaatiin jira maaliin godhuu danda'a. Eenyuun kontaakti godhuu danda'a. Eenyuun na gargaaruu danda'a. Waaniin laffee akkanatti hurkaa buusee mana maadaamii seentee akkasin rakkatanii dalaganii fidan san maalirra buusuu qabdu. Hirriibatti dhabdanii halkanii guyyaatti dalaydanii namaa wal loltanii biyyaa baatanii tana akkamitti irraanfatta. Eega achi as baatee boo maalirra oolchita. Dhugaadha akka obboleeyyaniitti walii rifadhaa. Akka obboleettiitti walii rifadhaa wal gargaaraa. Ammaas wanni guddoon biyya arabaa tanatti uumamaa jiru jaarmayni hin jiru. Silaanii fi akka yaada kiyyaatti karoorri kiyya tokko obboleeyyan kiyya yookaan shamarran obboleettii tiyya bakkayyuu jirtu tana akkamitti gurmaawanii wal gargaaruu danda'a. Ilmi namaa namoonni ammaan tana biyya takka keessa jiru yoo hariiroo qabaate yoo afooshaa qabaate eddirii yookaan afooshaa qabaate ta dhugaa jechuudha. Tanuma akkana walitti qabamanii shiishaan aarsanii bashannanii deeman qofa odoon ta'in tanamummaadha. Yoonii fi tanamummaa akka qabaatu ta'e jireenya bakka barbaadu san namni nama irraa irratti namni nama guutamiinsa barbaada namni nama bakkatti dhaquu barbaadu qaba. Gaafa sirraa irratti yoon kaniin si bira dhaabbadhu ta'e wal hamachuu waan hin taane walitti darbachuu waan isaanii fi sabaa fi biyyaaf illee hin taaneen teessanii wal qocoluu odoon ta'een waan isin fakkaata obboleeyyan kiyya kabajaa fi jaalala guddoo isinii qabna mee jaaramaa. Hoggu jaaramtanoo waan feetan farraa dhorkuu dandeessan wal gargaaruu dandeessan ififuu rakkattanii biyyaa baatanii bar jiruun isinitti tolteetiin bar ifin irraanfatina. Achi booda hoo yoo jaaramnee biyya teenya keessatti maal hojjenne nu baasa yoo jettan mee nutti asin deebiina isinummaan achi jiru san maal walii wajji hojjechuu dandeessan. Hiree akkamtu biyya keessa jira. Hiree tam yoo fayyadamne nuti as jiru kun maaliif achi wal beeytan biyya baqaa sanitti namni beeytee bakka rakkootti wal beeku garaa walitti hin jabaatu. Keessattuu namni bakka rakkootti wal beeku. Hogguunii fi waan san waliin hojjetillee akka itti fidde beeyta. Kaas jiru kaati maallaqa itti ergitee si nyaatu kun akka ati itti fidde hin galuuf. Kaati achii boochu san hin galuuf. Namni waan hin beeyneen warra biyyaatis hedduun madaalina. Takka takka hiyyummaadhaatuutu waan akkasii keessa isaan galcha. Takka takka wallaalaa isaan galcha. Takka takka ammoo tahee ja'anii itti yaadanii nama miidhuudhaaf warri waan akkasii godhuus ni jira. Kanaafuu mee isinummaan bakka jirtan sanitti naannoo jirtan sanitti walii obsaa walii liqibsaa nama tahaati walii wajji jiraadha. Hoggu rakkoon takka isin bira mudatte. Even embaasiidhuma Itoophiyaa yookaan qoonsilaa Itoophiyaa bira dhaquudhaaf namuma isinii dhaquu hin qabdanii bar. Eega dawwakamtanii kuftanii maal taatan booda. Maali? Akka mootummaattis isin jaaruu ni barbaada. Isin harkachuus ni barbaada. Sababa adda addaatiif isin bira dhufan. Isin ammoo if bira hin jirtan.
isin Nuti if barbaaduu qabna dura. Exactly gaafa isin if barbaadantanii jaaramtanii wal quba qabdan namni tokko isin keessaa hogguu miidhame gurmooytanii nama san gargaartanii yoo biyya galuu baate biyya galchuu yooniif ka embaasii dhaqee mirga isaa harkachuu qote achitti erguu jechuudha. Akka nasiibaa ta'e biyya adda addaa dhaqee ilaaleetiin jira. Koominitiin karas dhufuudhaaf ni kadhatama. Achi booda wal quban qaban faca'aadha. Bakka silaarraa fayyadamuu qabu wallaalee ilmi namaa. Ilaalcha feetan qabaadha namummaan gin wal kabajaa walitti deebi'a. Wal kabajanii waliif obsanii waliif beekanii wal beekuurra walii beekuurra jira jechuudha. Dhugaadha. Yoo akkasitti walii beekan jijjiirama fiduu ni danda'a. Kanaafuu obboleeyyan kiyya keessaa ka biyya arabaa jirtan dhiirti teessee harka dhalaa eeggattus rabbi sodaadha. Sossoohii dalagadhu. Yoo si ta'uu baatte biyya biraatti harkaanfadhu. Wanni akkan guddanne ammaas godhe takka taana. Isaanis garuu uummanummaan dhiiraa kunis jaalateetii miti. Dhokatee biyya san seenee eenyu jala dheeyse. Garuu dhaabbadhaatiif laala. An isiniin mormuu kiyyaami gamanaas hin mormu gamanaas hin mormu. Akka obboleeyyaniin akkanaa jijjiiramtan. Gorsii hogguu takka takka nama tuqaa beekte. San keessatti immoo waliigaltee uumaa ammaas hariiroo naamusa qabdu uumaa. Hariiroo isin fayyadu. Tanama keessan fayyadu. Ta biyyattillee irraan qaanfanne. Ta haati ta'e irraan qaanfanne. Ta abbaan kee irraan qaanfanne. Ta guyyaa boruu ittiin jiraachuu dandeessu. Ta guyyaa boruu ittiin maqaan si jiraachuu danda'u. Ta guyyaa boruu ittiin deemtee ittiin waan takka horachuu dandeessu. Wanni takka seenaan takka siif teessi. Sin tuutu seenaa si tuquu hin dandeenye jechuudha. Ani maaliif amma shamarran keenya warreen biyya arabaa jiran warreen biyya garagaraa jiran anis amma akka nama takkaatti warra biyya biroorraa kara biyyaa gale. Mallaan jaan biyya keessa akkamitti jiraata akkamitti jiraanna akkamitti gallaa akkamitti hojjannaa mee nu gorsii mee yaada takka takka nuuf dhiyeessii warra jiru jira. Gizee akkasinaan jaan viidiyoo garagaraa waraabuun ture gadhiisuuf hin ture ammaan karaa yuutuubii irraa xiqqoo yeroo waa xiqqoof baatii 5-6 dura badee malee niin waraabaaf shamarran garagaraa na dubbisan. Gizee na dubbisan gaba kan isaatiin dhufanii akkanaan godhuu fada akkasiin godhuu fada mee nu gorsii nu himi ni jiraami bakka ilmi namaa kun gizee sagalee namaa kana dhagahee gizee haasawaa garagaraa dhagahee hafuuratti fudhata. Sigale hafuura gizatti fudhate maal jaa dhugaadhee wanni inni kana jeequn akkan amma jechaa teetterra waan ati teetterra waa hedduu fudhatanii fayyadama hedduu fudhatanii warra waan godhuu san irraa if duuba deemu. Anamoo mee dhiifama naa godhi biyya ormaatu godhe tan akkasi gaggodhatanii dalaydanii wanni dalagamaa ni beekama tana sadii hin jennu mana maadaamiiti waan biraa wanni dalagamaa biyya arabaa hin jirtu abada. Beekamaadhaami namni maadaamiidhaaf gaggodhatu akkamitti ifiif gadi hin godhanne. Ifiif godhatee biyya isaa keessatti hin hojjenne. Hiree san harkatee hogguu achi bahees akkami ifirraanfatu hogguu achi dhaqe. Yoo kaa'oo mee namni ani wanni na dhibu beekte namni maadaamii bira dhaqee yoo kaa'oo biyya ormaa dhaqee keessaa'u shamarran keenya obboleeyyan keenya babbareedoon kun deemanii nama dabarteef mee nam kudhannaa lakkaawaa. Nama achirraa galee investara ta'e. Nama achirraa galee faabrikaa dhaabbachuu danda'e. Nama achirraa galee jireenya fi bira kutee nama biraa bira jijjiira. Gaafa dura deemtan dhugaadha rakkootu isin oofe. Eegaa achi dheeytan ammoo dhugaa agartan ilmi namaa yoo ka jijjiiramuu barbaadu ta'e dhugaa arguu qaba. Namni hogguu rakkate hogguu kara bahuun dhabe dhugaadhaan hokkee wal qaba jiruudha wajji. Amma biyya ormaa deemtan maadaamii birattu akkasi gaggodhatteemi biyya itti dhalattee guddatte tanatti dhugaa gaggodhachuun ni hafteehi. Gaggodhattee yoonii fi gartee asiin gaggodhachuu tana ni sodaanna dhiirtinis dhalaanis. Biyya ormaa godhe namni maal naan ja'a. Namni maal naan ja'a biyyaan jira biyya abbaa kiyyaatiin jira biyya haadha kiyyaatiin jira harkatuni nyaata dhabutti dhiisa harkatuni dalagata dhabutti dhiisa bakka abikkee ol seenee rafuni jira harki haadhaan ni jira harki abbaan ni jira obboleeyyan ni jira firri ni jira akkami gaggodhata akkasii. Yoo asit dhagaa cabse maal ta'a? Dhagaa yoo cabse sanii ol jira. Yoo asit mana namaa dalage maal ta'a? Odoonii fi miidhamiinsi fooqirraa darbamuun hin dhufne odoo miidhamni adda addaa nama gabbaruun hin dhufne asit dalagachuun hin danda'amu. Ni danda'ama qaceellottu hojii dhimma hojjettuu biyya arabaatti deemtu nama biyya arabaa dhaqee dalagatu hojii wal qabate biyya tana keessatti rakkinni namaa mudatee jira magaalaa gurguddoo magaalaa akka Finfinnee Dirree Dhawaa Adaamaa Jimma Naqqamtee Shaashamannee achi seexee kana Baalee namni nama bira taa'u nama amanu dhabee jira asittis bar jireenya farraa jijjiiruun numa taati achitti afaan wallaaltee waliigaluu mashaqqaa mana lama si dalaysiisanii afur dalaganii mee waan tana ani akka ogeessaatti isinii himuu caalaa ilmi namaa yoo dhaabbatee keessa isaa caqase irra hedduu hogguu biyya adda addaa dheeyxe hogguu gartee inumaa tamataan garagalee karaarraa boochu hedduu jira tun ammoo waan garaa nama nyaataati tun ammoo rakkina an asirra dhiifama naa godha rakkinuma keenya
keessattuu warri wal bira jirtan yoo walii nahuu baattan yoo walii rifachuu baattan boru taraan ta'eeti. Boru taraan ta'eeti. Obboleettii teenya ta'arra rakkatte takka yoo jaalachuullee baattan wal gargaara wal bira dhaabbadha. Achi boodoo takkittiin karaa gaarii argite wal gorsaa ammaas karaa wal garsiisaa maaltu na cinqiyyattanii abdiin muratina waa lama dhabdan umriin teessan oggoo achi dheeyxanii deemti. Qabeenyi keessanis hangasuma takka deema. Gaafa isin biyyaa baatan qabeenyi isin biyya itti jijjiiruudhaaf jirtanii fi akka fakkeenyaatti mana bitachuudhaaf asii deemtanii achi dheeyxanaa jennu. Manni gaafa isin deemtan miliyoona tokko ta'a. Hogguu isin dalagattanii miliyoona takka geessan manni asitti miliyoona 10 seena. Tanaafuu ammas miliyoona 10 gahuudhaaf umrii biraa itti deemtu. Hogguu umrii biraa itti umriin teetis achi deeme bultii jira jiruu jira. Hafuura baafachuu jira dadhabbii jira mee dhaabbadhaa fi yaada obboleeyyan kee waan harkaa qabdan xiqqishoo ammaas nama akka garan qabnetti kannitanii ergitanii yoo tahuu baate jechuudha. Inumaatu an maaliin jaa namni isin nyaachuurra akkaawuntii mataa keessanii baafadhaati an nama faayinaansii. Ansanumaan gorsa yeroo hedduu namaan nu nyaatee namaan nurraa maal jee maallaqa baluu irratti ergee dachii naa biti jee warra jiru kana maaliin jaanni beektaa yoo ati akkaawuntii asii qabaachuu baatteen jeen guduunfadhu mudhii teet irratti hidhadhu gaafa kara biyyaa galuu deemtu if malee nama takka namni wanni harka kee jiru si qofa fayyaddi wanti harka kee hin jirre fira nama jettee irratti ergattu Itoophiyaa keessa amma namni an obboleettiin tiyya yoo maallaqa irratti ergatte maalleen obboleettii tiyyaa osoo jiru jeetii hin rakkadhu ittiin fayyadamu gizeen itti fayyadamu maallaqa isiisan dalagee fiduudhaaf Itoophiyaa keessa hin jirre yeroo na fudhata. bakka maallaqaa tana kiliir haa goonu bakka maallaqaa tana irratti ilaal hogguu biyyaa baatan waa takka bara haadha abbaaf kabajuu deemtaniimi yoo qarshii shan harkattan taate lama haadhaa fi abbaa keessanii yoo ergatan dirqama keessan irraa qabu haadha abbaa qofa obboleeyyan kiyya ilmi namaa tattaafatee dalagachuu jira garaa waliin jabaadhaa hin jenne haadha abbaan haqa isin irraa qaban eega haqa haadha abbaa baatan booda haqa mataa keessanii bahaa akkaawuntii banadhaa namaa miti. أنا سين أمانينا إسي سين أمانينا نمتك أمانينا إف أمانا ما أعرف لفوق جرتان عمرين تيسن ديمو جرتو بليين كيا تنافو مال جوتان بكا جرتانيتي أما إنه ما تسيرينو تولي يرو غاري رميتان سين بيتان أفني برباچيس دولتي دولار جرتي على جروخاناني قتين النوخات يتني حوالا غنده كيسا ديمو ركتان الران تنامو بانكي نندي سنيس الرويتي جرتي بانكي بربادن في لدى بانكي اسم فكات بانكي أفان كيسا دبتو بانكي إسلاما في لداتي أجر خايد لو بليين كيج مكا كيسا نين خايد اسم مالي لمنسو السوسو انجورو هذا في أباكي دركما كبدا إرق أجبودو تيتي خايد لو اتخارور فردو أمت هنغنان دلق أمت هنغنا بودا ديبي ايتين بلتي خورد لي جرينيا كنا جراد خانا ما قوت وربي قرو سبابا أبا جيسي فاتح تيسيمو أبدا نوانتان تبرامو بكا جرتانيتي كيستو سوشال ميديا را كوشاشا كاغران قبلنا سوينا ربي سودات دات وا اسني فكان نغدين بهنا جاللا في سلا خبجا اسني قبنو بيتني الرغباتني وا ورخيسا ورخيسا برخوتي بييله بيي برخوتي نمني هندل متا غدين غدت اسنا فانين بهي كيستو شمران كينيا بليز وني اما سوشال ميديا رتي اركا جرو dhugaa rabbiitiin isinii hima an akkatti itti qaanfadhu nama sooshaal miidiyaa yeroo dheertuu dabarsuu miti dabree takkitti ilaalu sun ammoo hedduu na cabsiiti sii bareedduun tun sii kabajaa qabdu tun mee haadhatee ilaali mee abbaa kee ilaali mee hiriyaa kee ilaali boru namni sitti haajamu obboleettiiti arra gabbaatee afaanii waan afaanii si bahuu hin qabne peleesiin ji'in yoo isinii ta'uu baatte yeroo gabaabduu keessatti biyya adda addaaniin deema arra maqaa dha'uu hin danda'u سرپرایزی دا بی عربا بی عدد تلینجی عدد دانی خنینا نیم دفعه یا ربی جبک کیسین جرتنیت پلیس گرو هجوتا کهما تیر ولی خطا والهم تشانو لينا إفيفو بيجنا ما جرتن إفيفو ركتني جرتن هنگا في تنكبات تنيس مالي ما مكان خيس مالي ما يعد لا بيجنا مات مكاس النور خاصة إفرّه اللي خاصة هم تون تك جددهم تون تك تكني لفت هجو لفت إسي في اللي أبصا يو خنا الأجيال جرتن تاتي دام سخن جول اللي ولا رفس سنبران اللي جها بليس خبر جافي جال لقد دولة إسني كابنا والله أكمل إسن كبجنا إسن جتشو تكتينا تباتينا ما عرفت سن بيديمتو أتي أورومو ديمت أتي إسلام ديمت أتي انتلات ديمت أتي هذا ديمت أتي أبليتي ديمت بليز كبنيسا رب جالته نمن جالته إسلو ما كنا ما عرف سخنا بورو برم إسنتي هاجمنا بركة ديرات بورو هاتي تأكنا جانيتي الموت يسا
فيديو إيش نرد ليدن خان علمو تيسن قرسيسا فيديو إيش ندل ليدن خون أكو بليسان نتي أرجو جرا أنا تين كام فتشو جرا بليز تنرى نافقاتنا وري برامو وري جبهتني دلقتني الكيتشني نتني جراتن بيزنسني أدا بيا خيس الدلق ولا فيرين نجد وهم بيا خيس الدلقني بيا أورمات أرجوتو أما يادا فكينيا فوقو بيا سنجرتا يو إسم جارمتني تيسني بدين الرانفقاتن والبدر الرانفقاتن بربري الرانفقاتن شرور الرانفقاتن كونتر الرانفقاتن قا أكد إيرات تنجنا يو يامين عنجو وان أدا جرا بالتنا أدا أشي تيسني يو غرمويتا الريوني في كل الرابطة بقى يصير كتوسان أدا فلتا وان غرقدو واني بيجسني تسمي إرجم دايما لا تودن دا دايما دا بربري خطابة وان سنو يو جارم تاني إسنوم مانخون نم تكون بناتنا خنم تكوسون خنما نما تكوس أك أفوشات تجارة ماتي أفوشات أن الرابطة دا ولبوس هاغودا هجوتك كده يدو تكها غرغرتو هجوتك بدينا بوستو تكها هذا يدو علمنا ما أكسب جدتي الدنيا نكسب جديرم تبلي ينقيج أسيهو تعرفين ويرجع مارين ويرجع التنيمي وان إسني إرجع إنسان مالك جديرة لا مالك نخيشة كل تيبو خيشة أميرة خيشة فاطمة خيشة جنات خيشة أبلو أكنت إسم جدو هاديمو مالك نكون إنسان أكيد إسم جدو ديما يكبرونه نو أفانين بو إسم أفانين بو أما نمني بيتين يكون نمني بيتي إثيوبيا يخاو نمني أورومو داكون عادا جيرات جيسي هوندا بدينا رافقات شون دندو روزان كفي تنياتني بدينا بيتشون ديستا وتي يخاو دم فادا دلقت شون كيسني والبتا الرانفقاتن لكو الرانفقاتن شرور الرانفقاتن مسير الرانفقاتن وان بيا بكفيتي وجراتن وهاوبيتا وان بيا سنمو هبدا جارة ماتي والرابطة yoo takka tawaan san gootu jiraatte dhaqaa irraa nyaadha achi keessaa sheerii bitadha sheerii mataa keessanii dhaabbadhaa jechuu kiyya gabaabdutti obboleeyyan kiyya akkasiin jijjiiramuu dandeessa hogguu namni rakkate as baatanii sooshaal miidiyaa irraa akkasii booyuu maal jechuu garaa nu yaachuu odoon ta'e dura ganama hogguunii fi an aadaa takka aadaan gartee guraagee keessatti hedduu jaaladhu maali ijoolleen saba guraageedha obboleeyyan keenya hogguunii fi baadiyyaa irraa dura magaalaa dhufan waan takka hin qaban keessaa ijoollee dhiiraatiin beeku listiroo dalaguuf hogguu dhufte homaa takka illee hin qabu fuudhanii bira bitaniiti tokko qalama bitaa tokko immoo mukarra kaayanii listirootti godhan san bitaa achi booda hoo irra lakkaawan guyyaadhaan isa shilingii jira liqii wanni keessatti darbu baankii keessatti darbu wanni sun akka gartee quubiiti quubii shilingii jira irra jirti dalagi jaaniin fidaniif bira kaayan kophee hodhuu barsiisan achi booda maal ta'a inninis baratee guddatee daburee galee mana nam shaniin nam jahaan nam torbaan nam saddeetiin nam sagaliin galan achi booda haaree ni dhufa ka'eef danda'e jalaa bahaa haaree dhufu naqaa ka jalaa bahee dhufa bakka gargar waliin qoodan jiruu jechuun san amma namni biyya arabaa jiru please hijooma arrarraa eegalaati yoo hanga ammaallee wal diddan amma walit deebi'a namni isin kabajjan namni isin jaalatan isin jidduu ni jiraniin beeka achi wal yaamaati dhaabbadhaati wal gargaara tabiraa amma sooshaal miidiyaa irra jirtaniimi mistira sooshaal miidiyaatiin isin hima sooshaal miidiyaa irra taa'aati giiftii tara walii kannaa صح والخاصة ما لك اللي ينسر جرود جرا خيسن منا ما دامي تيسني نما ميكان بيل سوم سيتا مي ولي نس بيل سوم ساغا إسنيس كودر رافود الداغا يو خاو مكاتا كا تشخا تكتي جيتي جينا تاتي إسن كيسا إجاجوات سوشيال ميديا رتاسبات إسان الربان إنجني بدينا في جمتشونين بانا إسيسان جيمة تبتشي ساعتي تي ما لك ويا أفوشات إسني جلشا سونيس خرابرات سوشيال ميديا مالك سبونسر أدى بيا جرتن سنتي والنيس اندلقوا قبضن يوان سنرت أفاو ولا متى لقى ربي يعني سنجرجار ولا في كوبي أكتي دليدن أكتي ولين دبتن ساعات مالك كتاتن سنجرجار ولا في كوبي تنرت يو دليني أكو ما بيات اللي بو أقول قدوتي سن الرابو إيه جماسي إسنين بون ناسي إسن خبج ناسي إسن جال الناس سوشيال ميديا يجو تكي أتي تفيدمو قبضة تكي إني سفيدم يو تفيدمو باتمو إني ستبات سوشيال ميديا روان فجأة فتمرت وان خيري فجأة فنان خيري مرت هم تو فجأة فنان هم تو تيسن بود ورابمتي إلى علم تيسي
dubbii social media dha kanaan social media management biyya keessatti ni leenjisa gaafaan dhufeessanii fi leeniin qooda social media kun bulchiinsa if dandahee qaba ati ammoo guu dabbaramte na dabbara jettee akkana jette takka si qabnaan haadhatee tasi dhalteerra social media si beeka waan yoo ati nama arraba barbaadu taate arraba bakka jiru walii guuree si fida yoo ati sirba barbaadu taate sirba qofa walii guure yoo waan akka garan qabne ka barbaadu taate waan akka garan qabne waan qaanii namni ilaalle san ati kophaa teessee ilaalta maraatta jechuudha yooniif guddachuu barbaadan social media keessan nama follow gootan beeka nama akka follow eenyu na jala jira eenyu laalu jira harki dhibbarra harki 90 social media algoritmii social media hogguu dalagan itti yaadanii akka haraaraa namatti ta'u akka dhiisuu hin dandeenyetti bareedinni social media qofarra akka jiru fakkeessanii dalagan mistiraan isinima wanni social media warri waan san dalage tujjaarome dhume bakka tujjaara funyaan hin dubbatu warri ma feesbuukii dalage warri tiktooka dalage warri gartee instaagiraama dalage warri waatsaappii dalage siif dalagaa baas addunyaa irratti jechuudha ati ammoo achi keessan maal gurguratta magaalaa qoraaniiti moo magaalaa aannaniiti moo magaalaa aannanii magaalaadha wanni sun addunyaadhaatu magaalaa ta'e magaalaa sana ammoo hula qabdi hulaa seentuun hulaa tam seenuu jirtan social media keessatti hulaa arrabaa hogguu takka waan ajaa'iba ta'u eshi boru galgala na eeggadhu ifiifuu dadhabdee mana maadaamiitii baateeti arrabaa qophooytee dhufta as baatee place sanii miti bu'aati irraa buufachuu jira nama biyya arabaa jiru mudannoo teessa yoo ibsitanillee barnoota gurguddaadha tokkoffaa rabbii biratti waan gaarii argattan obboleeyyan keessan booda as deemu irratti hogguuniif biyya jirtan sanitti tiima tokko yookaan garee takka dhaabdanii warri Sacuudii dhuftan tanaan nuqunnamaa namni nama afaan isaa beeku biyya ormaatti harkachuun mashaqqaa gurguddoodha. Nama social media irraa wanni tun hogguu biyya akkanaa seentan hogguu mana masaahtan yookaan mana haytan waan akkanaa godha hogguu meeshaa dhiitan waan akkanaa dhiqa maaliif namni hundi gara haadhaatti hin barre maa waan akkasiin barsiiti. wal arrabsuurra wanni tun waan gurguddoo dhugaa keeti waan laaftuu seetan malee akkatti meeshaa dhiqan yooniif wal barsiistan obboleeyyan keessan booda dhufu kaawiyyaa bakkatti kaayan hin beekan huccuu akkatti kaawiyyaa godhan hin beekan yoo tana barsiiste nyaata akkatti godhan hin beekan nama okkotee keessatti waa godhuu bare oovenni gurguddaa fidanii bareedduun obboleettii teenyaa miskiinni odoon baratiin dhuftee achitti afaan hin beektu mashaqqaa wal garsiisu odoo isin jirtanii garuu mee xiqqoo fi qaanfadha isin achitti waa meeqa bartan waa meeqa taatan rabbi umrii isin haa dheereessuuti eega akkanatti jabaattan booda yoo as baatee obboleettii ta'e gorsite maal taate ilmi dhiiraa ka baharaan bahee har'ee eegu ka gaala eegu ka maal ta'u obboleeyyan kee ka dhufu bakka akkanaa waan akkanaa jira jettee yoo gorsite ka as deemu san social media laaluun isaan oolu sirraa fayyadama barnoonni guddaan social media keessa jira isin bar nama hin beeyneemi nama baratee bar barnoota jechuun bar digrii qofaa mi bar yookaan akka keenya kanatti barottanii teessanii nama gorsuu miti wanni isin harkaa qabdan barnoota caalcha obboleessa kiyya obboleettiiti. Namni xiqqaan tokko yoo irra lafaa ka'ee waan xiqqoo takka sooshaal miidiyaa qaburra tiktook amma fooloo yookuma takka qabaate waan qaburra sammuun isaa tun bar sammuu isaa keessa waa hedduu jira. Ka'ee arraan tan nu barsiise nama hedduu irraa fudhata. Hogguuniif biyya Arabaa dhuftan, hogguuniif Yemen dhuftan, hogguu Suudii dhuftan, hogguu maal dheetan, hogguu Dubaay dheetan, ka Dubaay jiru san waa'ee Dubaay yoo sitti hime seeran cabsitu afaan ati beektuun si gale hogguu wanni san si afamte edaan akkana ni as baha nu gorsa isin barsiisota keenya bar obboleeyyan isin booda jiru barsiisa obboleettii ta'e si booda dhuftu barsiisa akkamiin barsiista teessee abaacaa barsiisuu miti barnoonni guddaan ka jiruun si barsiistu barnoota jiruu san muuxannoo teessan as bahanutti hima muuxannoon teessan obboleeyyan kiyya maallaqa sa'aatti muuxannoo nu himtanitti arraba nuun dabarsinaa ni waan akka garan qabne nutti himna waan rabbi biratti nama biratti isin jaalatame rabbiin isin kadhannaa nuun qaaneessinaa please tana nurraa dhaaba wanni isin gargaarru yoo jiraatte wanni rakkattan yoo jiraatte please ahlan wa sahlan ilmi nama hanguma nama gargaare takka lafarra jiraachuu danda'a if qola taatee jiraattee jijjiiraman fiddu. Maaliif jennaan amma namni hedduun akkam jaani beekta sooshaal miidiyaa kanarratti isin fooloo 100 qabdi inni fooloo 200 qaba inni fooloo 30 qaba ani maaliin inni nama gorsaa anti yanda geeffatu jeefi qorrifatu si gale waan feete qabaadhu hanqa feete qabaadhu sammuun tee yoo hayyamamaa taateeti yoo if dhageeffataa taate wanni ati dabarsitu guutuu ni dabarti ni dhageeffata waan ati jette tanan sitti nama qarshii 9 qabuu fi namni qarshii takka qabu walqixa sooshaal miidiyaa jechuun maal jechuudha
qarshii kudhanii wanni sawwaan sawwanni bitaa sagal qabda takkaa irruu takkittiin teessan yoo sagalan kanatti ida'amuu baatte namichi sawwaan qarshii kudhanii bitachuu hin danda'u. Kanaafuu ka fooloo 200,000 qabu ka miliyoona qabu ka 1,000 qofa qabu walqixa akkamii walqixa waan ati dabarsitu. waan si afaanii ba ani gartee ka miliyoona qabu ka taa'ee na arrabsu ka waan akka garan qabne na gorsurra halal 1,000 qofa qabu yookaan ka nama 100 qofa qabu ka wanni gaariin afaanii baatu yoon follow godhe ani irraa hin fayyadamu irra hedduun ammas wanni social media daatun bitaan maaliif bitaadha arrabaatu follow qabu bakka waan hin qabne maaliif bita waan arrabaa gize miti liif seente waan arrabaa yoo haasoyti nama arrabsu arrabaluun na jandaa godhadheetti namni girjee bifa yoo ati gorsaaf deemte yoo ati waan birootiif hin deemte hin jiru namni. Tuni amala social media ti garuu nuti akka si jallisuuf akka sabaatti jijjiiruu ni dandeenya irraa eegalle akkam goonee jijjiirra namoota waan gaarii dubbatan bira dhaqa warra gartee barbaree fuula dibatee daaraa fuula dibatee sun hundinuu obboleeyyan kiyya mistiraan baasaa taap godhaa jiru sun iskiriptii. Ansanis mormiin qabu yoo karaa siin milkooytanis milkaa'aa rakkoon qabu garuu sun iskiriptiidha kijiba dhugaan seena abalu kan abalu godhe jarri waltee waan akkasii godhe ammoo wal marii qaban obboleeyyan keenya akkas godhu sana ammoo nama meeqa gargaaraa jiran har tokkoon isaaniis nama hedduu gargaaruu jiran ijoolleen teenya talaayii bira jirtu maqaa abalu hinjuu tabiyya keessa jirtus tabiyya alaa jirtus hedduu galatoomaa warri fooloora gurguddaa qabdan warri nama gargaaraa jirtan even obboleessuma keenya hamma dhiyoo tana dhukkubsatellee mubaarak namu khara dandeenye nu hundinu rabbi fayyaatee si haa deebisu obboleessa kiyya nagayaan biyya si haa galchu namni hundinu waa wal bira dhaabbachuu akkana namni wal bira dhaabbatee jira ammaas mee isinummaan kunu manguddoo filadha hogguu wal loltaan nama isin jidduu dhaabbatu xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee itti oromoo nama if jidduu kaayyadhaati qaanii nurraa gaqqaba nuti bar sabagahaadhaa bar waa fidachuu biyya feene jiraanne obboleettii keenya gargaaruu ni dandeenya obboleessa keenya gargaaruu ni dandeenya garuu sammuudhaan nama wal quba qabu nama wal ta'e qilleensi jidduun seenu jaarsaa jaartiilleen gaafa qilleensi jidduu seene akkinni uumama gaafa tokko tahan balaan feete dhuftu garuu tokko tahanii adara. Abshir. Harragaa qophii nuti isinii qabannee dhufne qophii ajaa'ibaa haasofamtee hin dhumne dhageeffamtee hin dhumne takkan akkasii takka lama jennee haasawuu hin dandeenyu waan bareedaa waan quuqaana jiru narraa buqqiste maaliif jennaan bakka uummata kiyyaaf waan hin bakka arraan tan uummanni kun yoo sagaleen teenya tun takka sheer walii godhee bira gahan gorsa gaarii waan gaggaarii waan maallaqaa miliyoonaan hin bitanne irraa fudhachuu danda'amu jeetii yaada maaliif jennaan ati uummata keenya kana gorsitee gorsi kee isaan bira gahee jechuun gama kiyyaan hordoftoota kiyyaan atis hordoftoota mataa keetii qabda anis hordoftoota mataa kiyyaa kana daawwatuun qaba ana qofa yoo sarchi godhan ana qofa dhaqaaf yoo ati qofa sarchisi godhan hordoftoota mataa keenyaa qabna namu saniifuu hordoftoonni kiyya akka irraa gammaddan akka kabajaa fi jaalalaan na jaalatan nin beekaa saniifuu viidiyoon kun har'aan tan isiniif jechuu viidiyoo kana caalaa waan babbareedaa waan gaggaarii waan isinirraa eedan akka dubartummaatti akka kuulanitti isinii qabadheetiin dhufa dhaamsa biroo akka qabduuf ni jira. Hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladha waan isin fakkaanirraa fagaadha wanni isin gorsinu yoo jiraate yuutuubii ibsaa daminaa jala seenaa yaada nuu kaaya yaadni keessan nu gabbisa kullee jala seenaati yaada nuu kaaya namni namaan tola ani kabajaaf jaalala siif qabu daawwattoota keetiif qabu ummata kiyya xiqqaa guddaa hunda sabaan amantiin odoon addan baafne kabaja guddaan isinii qaba isinilleen isiniin kabajaa isiniin jaaladha yeroo hunda waan barbaadanii hanga beekumsa rabbinaa kanneen dandeettiin qabuun isin biraan jira jaa. Akkasii hordoftootaaf kabajamtoota keenya sagantaan irraan tana qabannee dhufne ibsaa wajjin kana fakkaataa isaa wajjin wal harkee sagantaa kana isiniif gumaachuu kiyyaaf hedduun gammadee hedduun tolee jira maaliif isin akkanatti qaamaan wal agarree yaada kanaan isin biraan ga'u wallaahi anaaf gammachuudha hanga na jeebisuu hin danda'u jechuudha saniifuu hedduun isin jaaladhaa isin kabajaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu chaanala kana subscribe like godhaadha chaanala ibsaa daminaa dhaytanii subscribe like godhuu qabdan maqaa kiyyaan maqaa kuulaniitiin meeqa akka gootan warri gootan maqaa kuulaniitiin dhaytanii kuulaniin jalaa dhufne jettanii jala barreessuu qabdanii isiniin jaa maaliif maqaa kiyyaan jechuudha akkasii hedduun isin jaaladha nageen naa jiraadha.